پروردگار کائنات رسول جبریل امین آئی جبریل امین علیہ السلام تلانی سلامان کائنات کس تائیدارس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین دھون دجیم نبر میان محبوب پروردگار کائنات رسول سلام نازیوتا کیا شکوانا یمو چشمانی مبارکو چانچو یودش گناہونا پروردگار شیخ سلام بچی پروردگاری کائنات فرماون ان اللہ قد غفر لأهل العربان اے میان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان میدان عرفات اسمان وینکن چھ یمن کری سائن مغفرت زائد باقی حضرت اللہ یمن کری سائن خدای مغفرت بوجھتن پروردگار اشتی بیدن بیوات دائیتن اشتی اگر منی فاضل کی عظمہ رضی اللہ تعالی بابنا قدامانو سالو پروردگار کائنات ناوزوم جبریل امین تنگاوینم سلام خدا جی سلام سودانا بیا کر پروردگار کائنات عرفات کن یمن ساری حاجنا کر خدای المغفرت منا کر خدای المعاف جبریل امین ودو بابا دنیا جای محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساڑھ ژور گھنٹہ حلوتی ودن میانی نبیا ساڑھ ژور گھنٹہ لوٹی ودا دلوا ساڑھ ژور گھنٹہ لوٹی اکی آیت دعا کرن میانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناز سوجینا پروردگار کائنات سلام ناز چاہیے ودن کرنا یمن عرفات کن یمن حاجن پروردگار کائنات مغفرت تلال نجخنا جواب میانی نبی یمن حاجن آو مغفرت کرنا مگر نجد جواب میانی نبی یمن قیام تکیز دوستا خوجین تمن تشا مغفرت رسول پاکن فرمون جبریل امین علیہ السلام آئی عمر رضی اللہ تعالی میں تو گیو یہ سوال میں تو مدعی جبریل علیہ السلام ہدا یمن حاجنا میلے مغفرت یمن باقی میدانم مگر میں جت جواب یمن قیام تکس دوست آمد غالین یمن کیوں بین یمن دشا مغفرت جبریل امین کو خدایس پروردگاری کائنات فرمون اللہ جبریل میانی طرفون نبی باغل دمنا میانی نبی وی جند چیا پن تن امتو گام اے میانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہی بجی ساڑھ ژور گھنٹہ چاہی وہ تو یوتان تیل دعا کرو ساڑھ ژور گھنٹن کرو دعا اے میانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہنی ایمی ودنی کی باز چاہنی ایمی دعا کی باز یم دی حاج قیام دگل دوست دامت عرفات جس میدان اس من باٹن تمن کرائی مغفرت تمن کرائی مگر چاہیے نہ آئی چاہیے وہ تو تھا ماریا دعا کرناس تہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن تکری مغفرت ذاکی ذو جلال ذاکی باقی حضرت وہی الملاقات کو ملاقات کر کو الفاظ کس ودامت جميل هاجل بني گناسای رب جز دبر بلا دور بلاک ونو جو سوی دبر جو سوچ میانی خدایا دم گئی گنا پروردگار جو دبن تمنا کرمائی مغفرت نبی پاک فرمان صلی اللہ علیہ وسلم دمنا مسحاج سانچی بن کھات جن وانسا امس حاج شیون مغفرت خالقنا یشون دپن ای میانی خدایا میانم گناہن کرد مغفرت مگر یل بگر راس میں کرنا مالالو دپن میانی گبرو پت ہانی ارہائی مگر میامان جو بکنس طاقت ونیا ونیس میون ای میانی خدایا میں چنا موید سوال کرمت روب چوز دپن چینس مویدس تی مغفرت ای میانی خدایا دن ماجی جمنا ونمت روب چوز دپن حضرت نس تی مغفرت دپن جو میانی خدایا یہ ساتھ بجور داس تم ہمسائی لوگ اسمنا پت بگن
تمن دوٚپُن ہدایت سٲنۍ سلام تیاون یہِ رۄب چھُ دپان نیرٕ نیرٕ تِم تہِ نا معلوٗم تِمن چانٮ۪ن روزن والٮ۪ن ہمساین تہِ مغفرت بیٚیہِ ما چھِ کینٛہہ ضروٗرت دپان چھُ میانہِ خۄدایا ییٚمہِ تمام کایناتٕکۍ تاجدارن 63 ؤرین ووٚد یتھ کاینات چہِ زمیٖنس پٮ۪ٹھ اُمت خٲطرٕ منگنے مغفرت خۄدایا تٔمِس اُمتس کیٛاہ ون خبر تِم ما کٔرنِم پگاہ کھڑا سانہِ خٲطرٕ منٛگمسا رۄب چھُ دپان نیرُن نیرُن آز گٔے سارنٕے گۄناہ گار اُمتین مغفرت یہ چھُ وعدٕ دیُتمُت رسوٗلِ کریٖمَس یہِ چھُس نہٕ بہٕ کانٛہہ دٔلیٖل وَنان اگر ژٕ مےٚ نِش ہاوَے ژےٚ تِم معتبر کِتابن منٛز یہِ دٔلیٖل یۄس بہٕ بیان کران چھُس مےٚ چھُنہٕ دٔلیٖل وَننَس عادت بہٕ چھُس تی وَنان یہِ رسوٗلِ کریٖمن ووٚن بہٕ چھُس تی وَنان یہِ ووٚن حضرت رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر وۄنۍ چھُس قیام کرُن یِم عرفاتس منٛز وٲتۍ آسن تِمن آسہِ پتہ دپان تتہِ حظ چھِ کنہِ روزان یہ چھوا ساری سبحان اللہ سبحان اللہ مگر ٹیمپریچر چھُ آسان واریاہ دپان ییٚمہِ ساتہٕ رسوٗلِ کریٖمن اَتہِ دعا کوٚر اَمہِ ساتہٕ اوس 60 ٹیمپریچر اَتہِ مگر اتھ منٛز کوٚر 4.5 گنٹن دعا رسوٗلِ کریٖمن یاد تھٲیزِ دۄد واجہِ گٔے انشاءاللہ تُہۍ تھٲیزِ یاد کہِ اَتہِ چھُکھ دعا موٚنگمُت پانہٕ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر میانیو جوانو میانیو بزرگو میانیو تاجو عزیزو کتابن اندر آمد بیان کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میانیو سیاوو حتا وی جنابس حاجز اج قیام کرن وی چنا راتس آرام تراون کیا چھُس تراون پنسر بیڑی کہیں پیٹ ما یہ نیندر بیڑی ون کہیں پیٹ ما یہ نیندر رب چھُ دپان تا میانیو ملکو بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب چھُ دپان میانیو ملکو ادا یا چھُ پلٲنی شہر پٮ۪ٹھ آمُت یا چھُ پلٲنی ملکہٕ پٮ۪ٹھ آمُت یہِ نہ کوٚرُم کعبس تہِ طواف یہِ نہ کوٚر حجرِ اسودس تہِ بوس یہِ نہ کوٚر مقام ابراہیمس تہِ نماز یہِ نہ کوٚر صفا تہٕ مروہ صحیح یا ووت یعنی حوض کوثرس پٮ۪ٹھ یا ووت منحس منٛز وۄنۍ ووت عرفاتن منٛز ان خۄدایس کیٛاہ کرو دوٚپُن وۄنۍ ترٛایے کینٛژس ٹایمس آرام مگر ییٚتہِ آسہِ کنہِ سانہِ خۄدایس کیٛاہ کرو دپان چھُکھ میانیو ملکو تلا جنتہٕ منٛز أنِو ڈنلو پاک کٔرِتھ سُہ ترٲیِو یِمن تلکن یِم ترٛاین آرام یَپٲرۍ چھِوا سٲری سبحان اللہ بیان آو کرنہٕ یِمن چھُ جنتُک بِستر عطا یِوان ترٛاونہٕ یِمن چھُ جنتُک بِستر یِوان ترنہٕ یِمن چھُنہٕ باسنٕے کنہِ ٲسِتھ أسۍ چھِ کنٮ۪ن پٮ۪ٹھ شٔنگِتھ یِمن چھُ دپان حضرت ملکو ؤنِو زیٖنِو آز اہن خۄداے کیٛاہ یِم حظ چھِ تھٔکمٕتۍ یِم حظ چھِ تھٔکمٕتۍ یِمن حظ چھُ صُبحٲے بیٚیہِ تہِ کٲم اہن خۄدایس کیٛاہ کرُن دیٖوٕ یِمن مٹھا بازان ہاے صٲب سدیٖد پٲٹھۍ گٔژھِو یِم تورِ تِتھُے آسٮ۪کھ یورٕ یِم تورِ تِتھُے بیسرٕے آسکھ یِم تورِ بیٚیہِ تِتھُے آسکھ یُتھ ییٚتہِ اوسُکھ نہ کیٛازِ ژٕ سونٛچ ژےٚ کُس ادب چھُے کرناوان زانہِ باقی حضرت اللہ ژےٚ چھُے ملکَنٕکۍ ادب کرناوان پروردگار أمِس دِیِو زنٛگن مۄٹھ أمِس ترٲیِو جنتُک بِستر تاکہِ أمِس گژھِ رٲتۍ راتس آرام کَتہِ الفاتِس کَتھ کر صلی اللہ علیہ